Yes, nongeye kubasuza kayimbahaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha n'amakuru yo kuri uyu wa mbere. Turi tariki 9 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru n'undi yagiye kwibanda burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza n'ubundi kunyarukira mu bice byiriwe biberamo imirwano, dore ko imirwano yongeye kubura mu bice bitandukanye byo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira, turabwira yuko n'ubundi imirwano yiriwe ibera mu bice bitandukanye. Uribaza ngo magingo yangaye ibintu byifashe gute? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, ariko tunarebere hamwe uko umujyi wa Uvira indani ibintu byifashe. Turaza kunyarukira mu Minembwe, turababwira ko naho hongeye kubera imirwano ikomeye, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi baje kongera guhura n'ibitero by'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko bakaba babashije kubisubiza inyuma. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Turaza no kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Warikare. Abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi baje gutwika ibirindiro bya Wazarendo, ni nyuma yuko aha n'ubundi hari hongeye kubera imirwano ikomeye, nyuma kandi yuko hari hamaze iminsi habera ibitero n'intambara z'urudashira. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza no kunyarukira Rugezi, makuru ya kare twabwiye ko n'ubundi ahiriwe habera imirwano ikomeye, kandi akaba ari imirwano ngo yumvikanyemo amasasu aremereye nayoroheje. Naho turaza kuhanyarukira turebe uko magingo ya ibintu byifashe. Turaza no kunyura muri teritwari ya Rubero, tubabwire ko hamaze kuvuka imitwe yitwara gisirikare yeje kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Uribaza ngo iyi mitwe ni iyihe se? Iyi mitwe ifite zihe ngamba? Ese abayobozi b'iyi mitwe nabahe? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru yo ku Ibendera TV. Twifuza ko wagiramo uruhare. Kugira uruhare kwa mbere ni ukuyakurikira, birumvikana ukadutiza umwanya wawe, hanyuma kandi wamaze kugera hano gaterekaho like yawe yihuse. Cyo kintu cya mbere ukinjira hano neza ku Ibendera TV, itawuterekaho like yawe. Niba kandi utari wakora subscribe ku Ibendera TV, yo ni wo mwanya wawe kugira ngo uyiterekeho, kandi mu gihe uyitereka wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de notification, kagufasha kugira ngo mu gihe amakuru ageze hano ku Ibendera TV ite uyabona utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Mwese rero ikaze, reka mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese ku buryo burambuye muri aya makuru. Ni amakuru twinjiyemo muri aya masaha, amakuru kandi tugiye guhera muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira. Reka mbere yo kugira ngo turebe uko situation magingo ya mujyi wa Uvira indani yifashe, tubanze turebere hamwe uko imirwano n'ubundi yiriwe, ariko kandi nuko magingo ya ibijyanye no ku ruhande rw'imirwano y'ibintu byifashe. Icyo nakubwira cyo nuko imirwano yiriwe ibera n'ubundi ni mu bice bigera kuri ahabereye imirwano hakomeye cyane, ni muri Useni, Kingongo, Okajoka no mu bindi bice. Ni bice n'ubundi byegereye hano muri uyu mujyi wa Uvira, ariko mu bice nakwita ko ari mu majyaruguru, birumvikana handi habereye ibitero rero n'ahitwa Makabora. Ibitero rero byabereye aha muri ibice byose bikaba magingo yangaye bisa naho byahosheje, nubwo bivuga ko ngo hari bimwe mu bice n'ubundi bikirimo kugenda byumvikanamo amasasu. Gusa magingo aya masasu ngo yabaye nk'acogora, akaba ari amasasu amaze gucogora mu kanya gato yagashize ahagana saa 12 zishyira saa 1 z'ijoro.
aya makuru rero avuga yuko ngo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bamanutse mu mujyi wa Uvira bakamanuka hitwa Plage Ifunanya bakatangira kurasa muri Useni nyuma yuko hafi ahangaha ya Useni hari ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rero bakaba bamanutse bagatangira n'ubundi kurasa kuri ibi birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye muri aka gace kitwa Useni. Birero ngo bakimara kubikora n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise n'ubundi batsa umuriro bakoresheje intwaro ziremereye muri ibi bice. Biravugwa ko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bagerageje guhashya ibi bitero bakoresheje drone ariko kandi ngo banakoresheje isasu biremereye nka za bombe n'amagrenade. Ibi nabyo ngo byaje kwifashishwa mu gusubiza ibi bitero byari byagabwe muri ibi bice, dore ko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bagabye ibi bitero n'ubundi umugamba ari uko wakwirukana izi ntare za Sarambwe muri ibi bice bya hepfo, noneho rero ngo bakabona uko batangira kugira umutekano wizewe wo muri uyu mujyi wa Uvira. Magingo ya gitutu ni cyose ku barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Birumvikana nta yindi mpamvu nuko barazamuka kurwanira ruguru za Runingo na za Useni, ibintu bikanga bakanyura ku rundi ruhande bashaka kurwanira Rungutu na Sange, ibintu bikananirana bakamanuka hitwa Kiriba ndetse n'ahangaha hitwa Kavivira, ibintu bikanga. Ku munsi w'ejo imirwano yiriwe ibera ahangaha Uvira ndetse na Source de la Rivière Murongwe, ariko naho ibintu byaje kwanga. Uyu munsi rero abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bakaba bagerageje n'ubundi gusembura ibitero baciye mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Uvira muri ibice bya Useni, ariko ibintu nabyo birananirana. Aha muri Useni ashobora kuba mu majyaruguru bitewe n'aho uri cyangwa se akaba mu majyepfo bitewe n'aho uri, birumvikana. Ariko uyu munsi aha habereye imirwano ikomeye. Magingo ya rero abarwanyi n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baje kurangira n'ubundi babonye yuko ibyo kurwana ahangaha bibananiye, n'ubundi bakwira imishwaro bariruka n'ubundi basubira mu mujyi wa Uvira binjire muri Plage Ifunanya. Neza neza bazamukira ahangaha ari urusengero rw'abametodiste libre kuri paruwasi ya Karimabenge cyangwa se Karimabenge, niho bazamukiye rero n'ubundi barongera binjira muri uyu mujyi wa Uvira indani. Amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko aha muri ibitero byitwa Hopital General de Reference d'Uvira n'ubundi ngo huze inkomere zitari nkeya z'abarwanyi n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barasiwe muri iyi mirwano. Magingo yangaya turacyarimo kugerageza kuvugana n'umunyamakuru wacu uri muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo tumubaze se magingo yangaya ibintu byifashe gute muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko mu kanya twamaze kumva yuko muri uyu mujyi wa Uvira ngo humvikanye amasasu ahantu hitwa Nyarumanga, neza neza hafi ya Institut Mwanga d'Uvira. Turacyagerageza rero kubaza munyamakuru wacu dukurikiranira inkuru zo mu biyaga zo mu bihugu by'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri iyi minsi akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo tumenye ngo ese amasasu amaze kumvikana ahangaha Nyarumanga muri Uvira yari amasasu bwoko ki. Ibi rero turaza gukomeza kubibakurikiranira ubwo mu kanya nitumara kumubona duhaye amakuru neza turaza kuyabagezaho twihuse. Kandi mu mujyi wa Uvira indani n'ubundi ibintu bikomeje kuzamba, dore yuko n'ubundi abaturage muri uyu mujyi n'ubundi ntibari gutuza, ntibatekanye, kubera yuko barimo n'ubundi kugenda bahunga bitewe n'uko barimo kubona n'ubundi amasasu akomeza agenda yegereza kandi yugariza uyu mujyi. Ikindi nakubwira nuko n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira hamaze gukwirakwizwa abasirikare benshi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo,
biravugwa ko hari ahamaze gushyirwa abasirikare b'u Burundi batari bakeya, ahandi hari Wazalendo, ahandi hari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse hari n'ibice ngo birimo FDLR. Abangaba bose rero bakaba barimo gukora patrouille cyangwa se barimo kugenda bareba n'ubundi bijyanye n'uburinzi muri uyu mujyi wa Uvira. Bavuga rero ko ibice byose n'ubundi ngo barimo kugenda bakora uburinzi n'amaguru, bagenda basira security y'ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Gusa n'ubundi ngo biragaragara yuko icyo bari cyose, kubera yuko ngo n'ubundi bakurikije ukuntu bakomeje kugenda bakubitwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, n'ubundi ngo ubwoba ni bwose, ndetse abakamandazi cyangwa se abayobozi b'abasirikare n'ubundi nabo ngo barimo kugenda bimura ibirindiro byabo, basa naho bigira hirya kugira ngo mu gihe haramuka hagize gikubita tayari bahite banyarukira he mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko n'ubundi abaturage uyu munsi bongeye guhunga ari benshi bava muri uyu mujyi wa Uvira berekeza mu bihugu bitandukanye, ariko kandi abenshi ngo barimo kwerekeza mu Bujumbura, abandi berekeza i Kinshasa. Harimo rero n'abandi ngo bagaragaye barimo gufata indege cyane cyane nk'aberekeza i Kinshasa, ariko hari amakuru yamaze kumenyekana ko hari n'abandi bahungiye muri Afurika y'Epfo bahunga iyi imirwano n'ubundi ikomeje kubera ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twihute twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gukubita hababaza ndetse batwika ibirindiro by'abarwanyi ba Wazalendo. Umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe ukaba wamaze kwirukana abarwanyi b'imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo ni mu mudugudu wa Murema muri grupoma ya Kisimba ni muri teritwari ya Walikale. Ni nyuma yo ku bakubita inshuro mu mirwano n'ubundi ya abatsakiranyije. Imirwano ikomeye yasakiranyije impande zombi, akaba ari imirwano bivuga ko yabaye ku munsi w'ejo ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu munsi. N'ubundi amakuru aturuka muri ibi bice akaba avuga ko ingabo zirwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe n'ubundi zari ziturutse ahitwa Karonge, zikaba ngo zateye ibirindiro bya Wazalendo byari biri muri Murema mbere yo kwigarurira aka gace. Aka gace rero kakaba kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma y'uko Wazalendo zari zimaze guhunga. Ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bakaba batwitse ibirindiro byazo n'ahandi hantu hatandukanye. N'ubundi izi Wazalendo zari zifite ibirindiro ni muri ya gahunda yo kugira ngo nubwo bahunze ariko ejo batazongera kuba abahagaruka. Abarwanyi b'intare za Sarambwe magingo yangaya rero bakaba barimo kugenzura ibice byo muri grupoma ya Kisimba kuva muri Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 ubwo binjiraga muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twihute ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC na FDNB na Wazalendo ndetse na FDLR aba bongeye kugaba ibitero mu Rugezi ni muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano twagarutseho n'ubundi makuru yacu ya kare tubabwira ko ari imirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, ariko magingo ayangaya n'ubundi imirwano ikaba yari yagabwe n'ubundi mu baturage b'Abanyamurenge mu gace kamwe ko muri Rugezi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka ahangaha rero muri aya masaha n'ubundi aravuga yuko nubwo hahiriwe hari imirwano ndetse hiriwe havugira amasasu menshi cyane, ariko biravuga yuko muri aya masaha n'ubundi imirwano yongeye guhosha aho abarwanyi batwirwaneho n'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye gutsinda uru rugamba bikarangira birukanye izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi zari zongeye kubagabaho ibitero. Gusa abaturage n'ubundi batuye muri ibi bice n'ubundi ngo ubwoba buracyari bwinshi,
bakavuga yuko ngo isaha n'isaha n'ubundi bakongera kugira ingorane zo kugabwaho ibitero, dore ko hano undi hamaze iminsi hisuka ibitero bitandukanye, ariko kandi agakomeza no kubera intambara z'urudaca za hato na hatoya. Nubwo rero abarwanyi b'intare za Sarambwe na Twirwanaho bongeye gutsinda iyi mirwano, ariko baravuga yuko basezeranya abaturage ko bagiye gushaka igisubizo kirambye cy'ibitero n'ubundi bikomeza kugabwa ahangaha. Muri ibi bitero byagabwa ahangaha abarwanyi b'intare za Sarambwe biravuga yuko n'ubundi ngo baje kugota barwanya barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, barangiza n'ubundi ngo bakabasukamo bombe zitagira ingano. Akaba ari nayo mpamvu ahangaha bivuga yuko ngo imirambo y'abantu baguye muri iyi mirwano n'ubundi ni myinshi. Hari abavuga yuko ngo babonye imirambo neza neza ari hagati ya 18 na 20 n'ingahe, n'ubundi ngo iri mu bice bitandukanye ahenshi mu mashyamba. Gusa ariko n'ubundi ahangaha kubera yuko ngo n'ubundi abarwanyi batwirwanaho n'intare za Sarambwe barimo kuhakora patrouille n'ubundi muri aya masaha. Ibi rero ngo ntago byigeze byorohera aba baturage kuba bamenya umubare nyawo w'abantu abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baguye muri iyi mirwano yabereye muri ibi bice. Ikindi nakubwira kandi nuko bivugwa ko aha muri ibi bice n'ubundi hakomerekeye abasirikare benshi, gusa magingo aya ngaya byose n'ubundi ntago birajya hagaragara ngo bibe byamenyekana. Reka twihute n'ubundi amakuru yo arahari ni menshi kandi byanze bikunze. Reka n'ubundi nubwo ibi bitero byabereye aha mu Rugezi, reka tubabwire amayeri abarwanyi batwirwaneho n'intare za Sarambwe baje gukoresha kugira ngo n'ubundi bahangane n'ibi bitero. Amakuru aturuka ahangaha avuga ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bagabye ibitero bakoresheje gutera za bombe n'izindi mbunda zirasa kure, ariko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo baje nabo kuzana ibyuma bya bindi bishiririza bombe, noneho ubundi bo ngo bagahita nabo bahita bohereza izindi. No kuvuga ngo ahangaha abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo boherezaga bombe, abarwanyi b'intare za Sarambwe na Twirwanaho bakazishwanyaguriza mu kirere tayari bahita nabo bohereza izindi. Abatangabuhamya bari muri ibi bice bagira bati ntibisanzwe, ni igitero umwanzi ngo yarashe akoresheje intwaro zirasa kure gusa, kandi ngo akaba yarari kurasa akoresheje intwaro ziremereye. Uyu mutangabuhamya yagize ati amakompura niyo ari gukoreshwa n'ibindi bibunda biremereye, ubu birakomeye cyane, nta SMG nimwe irakoreshwa kuva mu gitondo cya kare. Ahangaha rero habereye ihangana rikomeye cyane hagati y'impande zombi. Akaba ari imirwano n'ubundi ngo yabereye ku musozi wo kwa Didasi n'ahazwi nko ku bitaro ugana hahoze ari kwa Shefu Sabune. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo baje n'ubundi gukoresha system yo gushwanyaguza ibi bibombe, noneho bamara gushwanyaguza cyangwa se bamara gupfubya bahita bohereza ibindi bibombe. Andi makuru kandi aravuga ko iyi mitwe no kuvuga Twirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo baje kurangiza n'ubundi bongeye gutsinda ibi bitero bagabweho n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni imirwano itari yoroshye, ni imirwano kandi ikomeye cyane. Ni imirwano twavuga yuko rwose yasabye imbaraga nyinshi n'ubuhanga buremereye
kugira ngo n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongere kwihesha ikuzo muri iki gitero. Twihuse reka tunyarukire n'undi muri Kivu y'Amajyaruguru. Abana basaga 100 biravugwa ko bashinze imitwe yitwara gisirikare. Umuryango wihariye ushinzwe kurengera abana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Soprodi watangaje ko abana barenga 500 bari mu mitwe yitwaje intwaro muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ni byatangajwe na Jean Pierre Kakure Kavaketi, umuyobozi w'umuryango Solidarité pour la promotion d'action développement ni Soproad. Umwe mu miryango yihariye igize iri tsinda rishinzwe kurengera umwana muri société civile rero ngo nibo babona yuko iki kibazo gikomeje guhangayikisha ubwo abana bagera kuri uyu mubare ngo binjiye mu mitwe yitwara gisirikare. Uyu muyobozi avuga ko abana bagera kuri 584 aribo bamaze kumenyekana ko bafatanya n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Byongeye kandi ngo hakaba hari n'abandi bana 111 baba mu duce tw'icyaro nabo bashinze udutsiko tw'imitwe yabo yitwaje intwaro. Jean Pierre Kakure yasobanuye ko hakiri inzitizi zikomeye zituma abana batabasha kuva muri iyo mitwe, aho yagize ati kibangamira cyane n'ubushake buke bw'abayoboye iyo mitwe ihatira abana kuyigana ndetse nibura y'ibyemezo bifatika biva mu bigo bishinzwe kurengera umwana. Uyu muyobozi kandi asaba ko hakongerwa imbaraga mu bukangurambaga mu bayobozi b'iyo mitwe n'abana ubwabo, ariko by'umwihariko ngo no ku miryango iturukamo abo bana. Uyu muyobozi akomeza avuga ko ari ngombwa ko n'imiryango ihindura imyumvire kugira ngo uyu muco wo gushora abana mu ntambara ucike. Ibintu avuga muri aya magambo agira ati hakwiye kongerwa imbaraga mu kwegera abayobozi b'iyo mitwe ndetse n'abana ubwabo. Agomba kubaho kandi gukora ubukangurambaga mu baturage batuma abazinukwa cyangwa se mu baturage badakangurira aba bana babo ngo bareke kujya muri iyo mitwe yitwara gisirikare. Muri iki gice cya Rubero cyakunze kwibasirwa n'imvururu n'umutekano muke kuva mu myaka myinshi ishize, abaturage bakomeje gutabaza Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga kubafasha kurandura uyu muco gushora abana mu gisirikare, kuko ngo abana binjiye muri iyi mitwe benshi bahura n'ihohoterwa rikomeye cyane nko gukoreshwa imirimo ivunanye no kwangizwa ku mubiri no mu mutwe. Uyu muryango wa Soprowad hamwe n'indi miryango yiharanira uburenganzira bw'abana ikomeza isaba ko hakongerwa inkunga mu bikorwa byo kubakura muri iyo mitwe bakabasubiza mu miryango yabo, kandi hakabaho no kubaha ubufasha mu buzima busanzwe kugira ngo ejo n'ejo bundi batazitwaza ubukene bikarangira bongeye kwishora muri iyi mitwe yitwara gisirikare. Ngibyo rero ngayo amakuru twagarukagaho muri aya masaha no kwibendera TV. N'ubundi reka mbashimire cyane, mbifurize kugubwa neza, mbifurize kugira ubuzima bwiza mwese aho muhari, aho muherereye mugubwe neza, mukomeze kugira ijoro ryiza, Imana ibarinde kandi murote amahoro.